الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبغى في آمارنا لنزداد من الحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم موقوفون في يوم لا يجزي أحد عن أحد شيئا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أنبياء الله تنو دمتم بالله مبغى الله. أنبياء الله تنو مسمي نايف ننشريك أنك كتريتي كلو دودام كلو منو نهيرا بجيدو كنو كانتو شيلا فنا puro ankan kabara nyumau anku jidi ambe seria masite minne bato ci la makka kani ala kelempe ute jenyogonte alala ambe seria muhammad alaka jondo alaka cide ndo kisini nema baka ana ka sebo na ka dunke wani mugo tuguru ko ni nyuma fo kata dolla ba ala ku kisi min kata ko sobe no temina ka boye aye sira la nye alaka jongu akado alaka korochili bauka gundo ani bangela ani kuma dogo kuma wula akado fana ko abejo alanye korodona domi ni moshite seka foina pa mugoma odo alako qur'ana kono ko hadama dew ayesira alanye akasira donye domi ni dente seka foike abange baga fona seka foinya temma dinya nyana maya akado alaka lahidu ko diabe wuli qiyama be jo chiade do ya nyana maya kana umarasa setane kana unnege ka umarasa balma islamaw ankado ambe kalumina ويسا أباني كانوا يموبا من نقو سنغلو مكولو كانوا سنغلو مكولو كانوا نينكالو فسمنجا دوباي أنو بيبيديو دوكي أكونو أمبينيو حكيلي جيغلو لا تليالا كوورولا كوفولي مونيه نينكالو سو فسمنجا باي نينكالو سو وكاي نيل كوساباي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم في الشهر من الشهور ما تصوم من الشعبان. قال: جاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو الشهر ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع أملي وأنا الصائم. أرواه الترمذي. Usama tabunjeli ko ale chide nyininka ko chide ma nemi yenni be su kalola kachaya kasaba ni kalobo chide ko ako saba ni kalo ye kalo de mo be nyina ko parce be arajaba kalo ani sungalo kalo ni nyonje arajaba kalo yo la hurma kalo de sungalo kalo fana pasamanja donendo donc sabani be nunu fula de kaloba fula de nyogonche mo be nyina ko wodiato nebasu afula na chiden ko sabani kalo sungalo makono kalo min fule ninye ako kalo do bara nyuma umbe yele kata alama kalo yin kono
ne ba fe nin ka baraw be yele kata alama ka soro sunendo turuminya hadisa yimbo donc ni yaira na kon nin kalo su akanunendo ni ko sabaye ko folo siden ko kalo de do mogo be nyina ko fulana siden ko kalo de do bara nyuma be yele kata alama akono ko sabana siden yere nin kalo chamansu عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ويصوم شعبان إلا قليلا رواه مسلم أما عائشة كو تشيدن تنبي شعبان بسو أساغرا كو تشيدن تنبي شعبان بسو ندوني donc ko aka kuma fulana ya irani akoti den tumbe sabani besu akoro de atumba chaman de su umusalama ta kona ka hadisa be akoma raitu nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu saharain mutatabi'aini illa shaban wa ramadan umusalama ta kole madali ka cidenye na yukalo fula sukutu nyonya abada ko sabani kalo ani sungalo ko tumbe ulusu ko tugu nyogonna ni hadisa domba ko yaira sarahula nimbe yaira tumba chaman desu parce que hadisa do nana ko cide madole ka kalo su ka fori ni sungalote donc ka kuma munu fule ni yau yaira de ciden tumbe sabani kalo chaman su nyata su ka fori atumba chaman desu donc ko be daga hada maden ka chaman su nin kalola dile tande kan goye tani duru kan goye mugani duru kan goye ibese kaso akono hadisa wure bena abu hurata boloko kiden ko janta safa sabanu fala tasumu konni sabane ka na kera tilanchema akana sutuguni ni hadisa do ya Allah fu nalbani ko sahalendo bumbaji ko sahalendo me ko hadisa imana ye munye mugo mi sabani jora ema foisu ni tallaba tani duru laba min bini sungalo ce e ba fe kasunta wode la ko be sungaro segere ko hadisa illa nyine ode me ni mo mi sunta ko fede kateme hari tanu duru ko kata fente e ka ola donc nu ni nyafolo e sabani suni ben kanu nendo ibe chaman su ala fulana nisfu sabani kilanje su dobo o kere-kereya don teola kasu ka fasamanci dama dalila tola o masabaci an koyi be chaman su akono me ka kere-kereya ko sabane tilance do nko don keren-kereya ko don surun ko fasamanci kere-kerele boye o ye bida lesiri tola ninye fulanai ambe hakliji ke mununa sabana sabane tilance su do be fasamanta ude kurekera yaye ka hadisa undo na di ko fasamanta kurekera ndo ba wuye sabani planje suye o fana sabati lente ni nye sabana nani na sabani planje su do ba kurekera ni sufe joni ni sufe na fila udoye o fana ye bidia ete la tola anu su to be wuye kelenya ete la na fila munona su tola ibese ka ke sabani planje sula me ka kere yani adamu nasuye de la tola nani na e durna sabane tilanje do ba kere yani dumuni tobiye koy kam mo munum banna be dumuni tobi mo ba ko asal abbi asal ummi konni nyemba ka e wasure fana ni nye e wa mfa ka sure fana sabane tilanje do be akere ya ka dumuni tobi ko bu saragati o ka suma o fana dellama sabato o fana la ko yebidiya ko woronna sabane sukle atilanje su don we ajate mina kollati go beke akono ko sankal latige ko beke sabane tilanje doyin kono o fana te kuma sabati lenye saw sankal latige go beke sumin kono o yele fil qadri sude de law sabatru rabbuna aya wala ni hadisan lailatul qadri su minye sa ewa samu me kallatigo beke ode kono minye sabani tilanje ote o kono donc antu be nyogon hakili jigi nin ko woro la sabani kola tele yala